me ka se obi eni wono mo beto aba mama bi ekua don koda me ma ka se ya to aba na ma bi ekua don ko me si da ye beto aba Ghana ha ma bi ekua don ko be wi ni a ye beka so ye president no so fukum cha me no maduro enya na ye de I poison myself ento boase mu ano no ento boase be na obi ya konya na akwagoku hu dabi amma muda enya adwuma da say ya wo Ghana na ma bi ekua don ko pa e ba be di president Ghana amma enso aba because so your benti and said then oh ade oba no di president yenyi na se nyankopon betimi ayi no nyame nyankopon wonni ma bi ekua don ko da too much GH ekwes kapane nenso menemu edi ehye na Ghana wahala dwumedie ena mani guso a mo hwe na mo amone nse ensem a ekochi ekobremai ena da ne da mede ebebesom ahwefo eni etiefo sansa de chi ade ase bia ensem foforo na ena ekoso eba ewoyeman yi emu na ebusuafo se de munim sa afiwei eye election year eye abato afe enti ekwan bia wo bia befa so ede a campaign ede ama na manyoku a wo pede obia ede eye na no na chese ensisaye bia ba ewo enkofo binom campaign mu a amagana fo etwe ensem no sere ene abasa na ne nyina eye yankasa ye nuaba eye afia Schwarzenegger se de mo amunim no no emre bi atwa mu na chese ye nuaba yi wo campaign ede ma eye edunkuma omo wo mahye bi de fie sese mi che de opposition party NDC ana chese wonsi wo mo efom kra enesa na 2020 yi ensem bi ababontin a chese ama enum no ye nuaba ya ba be declare ne stand for eye MPP a war campaign de ma wo mu egu eye NDC for no hu fi ana say like all can be ede ekire eye wo mu na no na nsem a wadi tu jo odi ka say woni mpefe say eye asem ana say gina bia wakwakọ gina no nkofo bebre na ebedi ya wo mu kuma ebebubu or because say we free eye NDC akọ MPP na so enye ne selfish gain enunti na wo yes ade na ne personal gain say yenka no kwade ankobekọ so am egina ama edunkuma nanso so senia ebeye ama eye enkwada ne dache SCP esita enuti ene wasa wansisa eye ne political party awo no din sem we tu jan dodo na atwe ne sene abasa se dim di kan na metwa me ho me ba me de beba abeso mu yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH the former sanso emamo akwaba ebi nyamihwemo semunya ebre eji edwatwen yen ema ye twa ye ho ebaye ene dey eyosofo pani amene no asi enkonya ye ba be pensen ensemu eye prophet kum chacha kum one ye papa ba ko pe no prophet me mo akwaba me jo so mini aba bibia boko adom asafo bia ho ye obia ho ye mami nchia okay wahwefo na menka se nyame enhira won omni wa yenso yeni wo na memfa kwan we su nchia Bishop Adontin Boatem ewo Virginia USA Bishop Adontin Boatem se nyame adom wodon san wa bode na ba wode aba de wode ba enso mani sobro so nyame hira na urade ma nkwatenten ya hoden na menchia Bishop Ransford AJ Asare Bishop Ransford AJ Asare ewo Minnesota mumi yenu nyina mo ye nyame asofo akesefo esan ya polisifo ewo US nyame hyiram na onyam kese osofo Eli la masabatani nyame hyiram medase yo prophet ye nuaba afia Schwarzenegger nensem ababeto abonte se wo company de ma MPP amagana fo bebre na say wo ye traitor wo ye like wo yim se me na me de me ho ena me di eya abenkwa na se me si abenkwa ya funu me ndi biem
nkate na media na brɛbrɛ na mepa ɛno no ɛyɛ mfonso ɛyɛ bɔne nipa ntimi nsesa na adwen ɛmfa bibi ho ana me da se meka ne se ɛnyɛ bɔne okay because obi wo kotokwa na obo kotoko tima otumi firi okọ has okay ana obi wo has ya otumi firi okọ kotoko ana o hwe NDC ni MPP ni awo Ghana ana dodo ewo NDC no meka se ebi afiri NDC eko MPP okay ana dodo nso ewo MPP no ebi afiri ho eko NDC eti me fi se kanu de boni nim Ghana ye nyina ye nipa baako ye moja baako ba bia obi akwa na sombejo no ena ka me fi se ehia okay nanti denti na se obi esesa eye ne political party na akwa akwa yesa ya do foforo de ama ya se ye nti bi da ye hu bi da wi ase ba na wie ya enesa me da se ade a ema ye hu ne sa ne se ya na bebre owa on bi on fu nenam okay anso obi owa o mu se bi a sofukum cha cha ne me wo power na e bi a me wo power no me boa no matiti scam na di me support no na wo di machi a na me free power na me ko opposition a na wa balance ye jame se ankrofo sa ne no ye nipa bonefo okay a won ye wicked purpose so obi hwe ase wasan ko omboa no so wa boa ne pe no sa I say wo yo ba na nu kontie na nu kontie so ade ase na kun wo sika na wato ka ma wo wasi dan ama wo na kun aboa wo na ne di oku adwuma ko se ya na kun ko fam a na wo se ma jami kun ana matase me ne yama ko ana ma firi mi kun chen akọ baba me nam ati so obi ya gema wo okolebu se be ma foforo ne memeda na ka se wo se wo ba no ni suban na ka wo bi every political party ni akọ ba bi die kenya bone ba ya na firi suban no ani enibre ani wadidi amen ewo bra enne wonya se didie ni bi biem eto ofi se wadidi amen no ewo kum chacha wo no se nna se me kum chacha me ni wona skani me ho a na osofuo eli e de wo wa e se me ko boss wo na me de me nko bo no ye tie won krofo bi o wa life eni abrabo ntumi ni nipa ba ko nante na nipa bi anso no se wo ho na wontai ni nipa ba ko ntumi nante a eno so ya another problem another yade another sickness okay yeah obi o wa wontumi ni nipa ba ko nante entumi ntoa so mienu okay obi o ne da mo se me ka ma bi akua donko ho asem okay aka se asem ma bi akua donko ma bi akua donko nam ga na e wadi na fu nenam samu nan se ya o me se Ghana ha da bia me ka se obi eni won mo beto aba ma bi akua donko da me ma ka se ya to aba na ma bi akua donko me se da ye beto aba Ghana ha ma bi akua donko be wi ni a ye beka so ye president no so fukum cha cha ma no maduro eni na ye den I poison myself ento boase mu anu no ento boase be na obi ya konya na akwagoku hu dabi amma muda anya adwuma da sa ya wo Ghana na ma bi akua donko pa e ba be di president Ghana amma enso aba because so your benti and said then oh ade wo ba no di president enyi na se nyankopon betimi ayi no nyame nyankopon wonni ma bi akua donko da dabi da nyame nyi ma bi akua donko da so ade se ana me makasa ma bi akua donko se me ma bi frefri nse mra okay anse ma bi akua donko no di papa kwasi ndumachi no correct ana oni ni konya program ana wase papa kwasi ndumane ka e ma ne niam bebre no oni papa konya program ana papa kwasi ndumane ma bi akua donko ka wo fense bebre ya adi ku papa kwasi ndum hu fi fa na no satam na president Mahama ana na ye president
ana ma bi ekuadon kokko support president Mahama o support no ama president Mahama kura de ne ko White House. It's not easy to enter White House. Everywhere President Mahama adi ma bi ekuadon ko tu kwan ko abrochile nkuro be sese kura ama ma bi ekuadon ko kura ba be page president Mahama e bona paso se wa ma ne dan be yem yenu mi ensa ma na dwapade satam na do your opposition leader ma bi ekuadon ko be gu na do ohu fi ebe gu na ni mu ase be kense be bre fa na do ho a me sof kum cha cha me ntumi nka etu sho ma bi ekuadon ko se ya answer what in the funenam okay on the papa ko si ndu na nte ya nko yi o didi na do atam satam no opposition ana satam wo hwem ya president Mahama e wo wie ye awonya no sika ni wie no enne wa be yina ma be gu nanimu ase etu sho wo bi te se ma bi ekuadon ko a wo the funenam sana wo hwe emani bia one war politics money and ya or share na baby or one would didi wo wia no didi wo wia na fe di o hwe na one no aduane na esa na wo nya bi ni wia na wa balance na ko baby foforo etimi sof kum cha cha de kenya bone se obi besesa ne political party dabi okay but eyesuban okay so eyesuban e de bi de ekom e bi de eni bre enenam jo Prophet Ghana for binom ejina eyeye nuaba ne nsem bia wo kan ye so pen e de esusu se eyeye nuaba na yesikanti ana se eye MPP for bi e na ama ne sika nti na wo kasa na ne eye effiacious nega ni statement to make ye say if it was money I wouldn't have leave the camp of Mahama osisanke yesika anka won free eye former president John Dramani Mahama na kache embembe join eye MPP efo enti na ohwa denti na manager because say onya bibia wo honum say first na mampani woti akonya so na wonya bibia wo honum say wonya akonya so no ebi no susu say onya bibia mfiri ho enti na wo free ho enu ada wo yi anu no sai de wo yi anu wi na obi a say woti akonya so kuta tumi kuta power Ghana tumi nyina kuta Ghana siga nyina wo na ahwe so de opebia betimi dia okay the open be able to me aye na enne power ni won champion ma power no any won champion ma even including asofo di aye die kora sa wo ye sofo na ne ma ko yie ma wa na wo adi sra na ne ma ko yie ma wa atimi ya do ye ne da bia benya nkorofo bebre wo da bi enya do ye sa wo ye sofo na ne ma ko yie ma na wo gina wo nan so a ye wo wa sofo nketo na won wo ye adwuma no Oba bua wodi wachi aboa wa support wodi wachi a ba se wo ya asole na wo ye sofo na wo ministry kura atofom na wo ministry kofom a na mo kire ba wo bo se wa sofo na nyame mfre wo no a wo di onwo funam no wo nyina be balance ye jawo ya me count ya se ati wa se enti na chese prophet eni kwan se nipa be wa wo ji wo mu di bebre e wo omo eni omo ka fa dabi wo ji nipa di say okay Jeremiah 17:5. Okay. Bible said no me enka de wade na mutu ni paso. Ada Jeremiah 17:7 say, "Enhira no woni ku wade na mutu awurade so." So, enhira no woni ku wade na mutu awurade so. Okay. And I can Psalm 118 verse 8 to 9. Was say say mutu awurade, esen so obetwele nipa. John chapter 2, who can 24-25 wa. Yesu kura so ni de woni pam. Eto amfa na ho antu ni paso da. Eti da bia so do mutu ni paso nipa can disappointed you. Okay. Nipa be you man. So we ska eson se de nipa wo wa ofa. Okay. So wo tumi e eson se de nipa bo wa ba sofa. Ana sika furu nsa de tumi furu nsa. Eson se de nipa oni nipa ntamo so etie. Eti na me de asofo kora so aye example. So sofo bi o wa ye di sofo anya na sofo kum chacha ma di sofo ache minima sofo bebro wa a no wo sika ejira wonan so wo members bebre ni ade a ne sabe yes from until what da enti se first ne ma won kwade ko bi sa se won a no na no wo nya wo twen a bebre adwan ye ja won
eti ye nipa su a ekuta no eti ye mfa ye ni ntu nipa so to obi o wa nipa maako pe na abrabo mu no so ne wonam na se edu di e da obedi bi edu di e nwo a maako a obenya abotra obetwen se won de onko onfuru wachi da won de obetwen a kodu ebre nyame bese apagyaw by nipa dodo na ebe balance ye jaw eti won wa onwe ye saade ye nyina na bebre ya political food Yombenya dear because I know so I campaign at the Kakra will be there. Now, so them say we need to be him, we need power be him. I do obey and when you won't be. Now, I say, was I Miniaba. Prophet, who be here? Say, your politics, and I say, Amanyoko, or my Mutu Frank Adama, Manyoko, do Donano, or the woman, and I say, one will be ye celebrities. Say or more and did you maybe and farm because as I obi on my will be a drink obi to my yokobia no afa a celebrity be say ambassador because of say do na any muntino or yet program and answer or broadcasting a advert no e demand a betting for ababa beto a product in the diamond who be here say a politicians so no one more a celebrities e dia ye one more campaign and I say who in here I said the say we are say yes, you for Pedodo, not as a four. It's in the part of open vote. Okay. It's open vote to the celebrating no here. So here, no, then a year, baby. Now to me, dinner vote. But I say, oh, for celebrate be a so woody power set the any soon. And in the bike, it's here. Oh, as so woody power. At the session, your soft charge, I make, I say, Sabi Mati party. Mami e kwa don come kofa ne sede. So we celebrating me kofa. Ni su ni ne ban me hu dida. Okay. Other political party bia wo ga na bia so mami e kwa don ko su ban. So wo no ya den a secret bia woni ni ja na nti a obe me wi ase nyina ehu. Eti ni pa bia be fa ne so we celebrate ya sede no. E so hu sede ye ni su ni ne ban tie. Okay. So that's here. Na be den so ni pa su ni ne ban. This one na nante. Thank you. Eti na abrabo enne first no nanam your young girls no sabe first no nanam mo jimi kakara mo eti mo ko hu be man na mo ko wura mo kan say I relationship na mo ko wura ma na mo di muti mo kon mo ni maso na mo di akowura so that say enne say we young girl now ko wura ya kan say relationship who ko wura ma yet say taxi driver our drive when you experience taxi driver be our drive when you experience bia o ko wura main road mu a o yi ne tin kitwa bi e de tawo sa articulate bi nso anu a se wo yi ne ti no sa articulate ana so anu na ko reverse eti ya wani ama bebre wo no mu a ye mfa ye ti enwuram okay so that say okay. Now, Prophet Minjasha Nacha say, yes, me person Mbusa say celebrity. Who be here say who be declare was stand in politics say be a war party A and our party B. Yeah, because do na be one more ye who do na so ma ba bonti say o yi na nim so wa manyoko we na dwuma ye basan crofon friend no ne ho nkro ne ba. Yes as a celebrity. And America say Ghana politics na e bad. Okay. And Africa politics na e bad. Okay. But politics ya adwenkyere. Many wadi nhia eye bone many wadi na nhia mi wo benkum wo nifa mi wo nifa wo benkum ede na sese me ye otanfo na me tanfo sa many wadi nhia ede na kire se o ma me adwuma kwara mi ntumi nye so Africa ni Ghana ya politics na aye bad a wo bi ni wo bi adi nhia na fichire kwara ontimi mfa on pesa o fa so akofa na fichire obebo koromfo Obebo dede ame ya mecho ba e very bad ka politics die mini aba obia ye de ne woton nya mishraw you see the glory of God and the power of God and any prayers you can call me or you can give me text and I pray for you from today to December your life will change and your life will never be the same and your life shall never be the same and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God. I'm talking as a
prophet, because for the Spirit of God is upon my life, and the Lord has anointed me, special to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocol. My name is Prophet Apostle Bishop Kumchacha. Thank you. I salute you, sir. Yo, I was here for Prophet Kumchacha and no so watching I doing their fire a year about 20 homes and some ayana sorry a way man ye emo. Once so watching trade and the same Fabra it will too much GH your comment section. Subscribe to your channel so when you like your videos na share our all the social media platform. With me follow your IG page at too much GH _ meeting at the Equity Kappa. That's the name it was an issue macram.